گوش تران مراغش مهمان حيال وهبر آهني وتي جنديگنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید او وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و آثراتی دنت گدان ٹی وی تران مراگش چاروکن میں پرمیری سلام سرباتا شرف مندہ ہر جگہ ہر کجایت شاتو گل باتت مرچی مگب کنا بلوچستان بزن خاص کر پنجگور امن و امان سرحال سرا موادی کے امن و امان سر گپ جنا گڑا علامہ پاکستان یا کہ ملک ریاستی پالیسیاں نی ہم کرد مردمانی دی مکایاں کہ ریاستانی وتی ذمہ داری ہیں کہ امن و امان جیڑا یا کہ امن و امان بحال کنگ ریاست وتی ذمہ واری ہیں یک بری کے ما چاران کیا چش کے کمو پیسر تری اگا حالتانی سر ما چاران گوڑا کے پی کے زمانہ کے سرا کہ وہ دے او دا حالتاً ہمیں رنگا کے بلوچستان حالات تا او دا دہشت گردی کہ طالبانانی یک بلاہ لشکر عرشمان کب تگا گوڑا ہر روز گسانی سرا چاپاو گسانی سرا تیر گواری و مردمانی برگو دور دیا گو برگو گار کنگا گو اوار آہاں وط فوجا لشکر کشی کو پتہ آیا یک ہمیں گوڑے پالیسی ارکو کہ ہما طالبان کے کائیں سرنڈر کننتے ہیں آئین ہما شرح زندگی دیا وزا آوتی سوشل لائف بے وازینا گوڑا طالبانا ہما سرنڈر کرتے ہیں طالبانا کہ سرنڈر کو ریاست دیما یا ملک دیما گوڑا آ طالبانا نا پتہ پاکستان فوجا وتی واسطہ کار بستان اور امن و امان شرکر کے بجائے گنتر ہمیشہ نہیں شروع ہوچے امن و امان خراب کنک بوت اور ایشان پتہ نام ہدایتند کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہمیں بڑے سچویشن ہے کہ حالات ایک ماحولی تو چارے بڑا زرداری دور حکومت ماں بلوچستان سرحا اپلائی کنک بو کہ بلوچستان تا ہما جنگ جو کہ بلوچستان آزادی خاطر جنگ کنگ آیا سرکار ایک ریاست تا ایک اعلان کو کہ ہما مردم کے بیاں سرنڈر بکنا گوڑا آئین ما سماج تہا چاگر تہا ایک شرح زندگی گوازینے کے کمک کا تانا ہے کہ ایک شرح زندگی پرووائڈ یہ کہ دستیاب یا کہ دسترسہ آنا دین نے بلے دومی نے مگا ریزلٹ ہمیں آتا کہ ہمیں مردمانہ کے سرکار نے مگا شتا گوڑا ہمارا گڈ طالبانہ نہیں گوڑا ایشانہ کار بندگو ریاست ملک کے تہا چاگر تہا امن و امان خراب کنگے مستر سبب جوڑ بوتا ہمیں مردم توپنگش گون میتگانی تہا گردگایا ہمیں مردم یا منشیات حوالیا یا کہ کھجام بیش کری اغوائے حوالیا درا ہمیں سرکاری کارندہ ہاں کہ مروچی سرکار چمامزا گڈ طالبانہ یا کہ گڈ دہشت گرداں یا کہ گڈ بلوچاں کہ تو پنگش گونا شو گشتور کرے کہ ریاستی کارندہ ہے شکل ڈیت اسکواڈ نام سرکار کرنے گیا گڑ وستگے یک ماہیو حبدر روچے تہا 38 مردم کوشا پنجگور وڑے کہ سیونیم لک آبادی کے ساتھ تہا کوشک بوتگا آکے روڈ ایکسیڈنٹ مرتگا بیماریاں مرتگا آہنی کے سوتی جاگا ہیں کجام گیس نہیں کہ آئے آسان نسوت کا کہ نامعلوم نہیں جستا کوشک بائے گا نہیں جنگی وطمہ ہوتا جنگ آہاں یلدے منشیاتا میرے گا آہاں یلدے بلے ہما کے چیرکائی یا نامعلوم نہیں کوشکا ہم نامعلوم کیا ہے مرچی پدا بقول میں شاعر ہے گا اسی کہ ہونا پدا پینجار بس کارچے دگا لگ دلا یک پندلے سازت پدا بے بزگو زورا ورا دیگه ایک پندلی ساز بودگا که پنجگور یک ورنای یک جوانی سوشل ایکٹیویسٹی تو گشت کرد کنه شرم فوتبالری بودگا
کہ آئی رہا ہوں ہمیں نامعلوم ہے مردمہ کے نابزانتے مردمہ آتا جتگو علاقہ تھا شہید کرتگا مرچی ما آئی بابت گپ کرنا کہ وہ تو پنجگور سول سوسائٹی پنجگور مذہبی شاگردی مردمہ احتجاج و ظاہر شانی کنگ آیا تو بودتا مرچین پریس کانفرنس بودتا تو سرکار نے بگا نیچے دیمروی بودتا اور ہمیں حالت بارے میں مرچی ما دعوت داتا وجہ زید ارشاد کہ شہید داد یعنی فیملی ممبر ہیں اور وہ ہوں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور ہمیں حالت بابت میئر جس کا منتوار وجہ زید ارشاد صاحب کی شماختی میں دیوانا ماترا یک بری مارا شگیدان ٹی وی نمگا ما اشمد کھولا گو خاندان آگو فیملی آگو پنجگور درے مردم ایک درد ایک گما برابر آوارا مارا ہوں درد بہ گئے بلے ایک جستے تو میں پیسرا کہ میں گپ پکنا تو شہید جندے بابت داد جانی بابت تو میں گشت کرت کرنے کہ وقت چی ونتگی وانگا بوتا اسپورٹ سے حوالے یا بزنس سے حوالے وقت کیا بوتا منتوار شمزان سمجھن گپ کنگا ہاں داد جانے والا ہاں داد جان منی کزن ہے داد جان جندے بارہ میں گپ بکنا تھوڑا ہمیں گوشت کنا کہ داد جان یا سکے نرم مزاجی مردم ہوتا سکے حسموں کی ہوتا متا ہم ہر چاہ میں تو اپنے داد جانے کے رکھتے تو جس کے داد جانے لنکانی طرح ایک اندر ہستا ایک مزاق کو سنگتی آئی زندگی ہمیں ہوتا باقی زندگی مقصد ہما کی من دیتا آئی زندگی کو دو مقصد ہوتا گا یک کی وانا دونی فٹ بال لیب فٹ بال ارتک مہر ہوتا بلے یہ دو مقصد ان کا یک مقصد وہ یل تھا وانک سوش بود کے بعد یا بیٹا تیاری کرنے کا شد واد ایف ایس سی کو بڑا انٹری ٹیسٹ ہوتا تیاری کرنے کا شد شالے میں ہوگا بلے فیملی حالت انٹری تھا کہ ایک پیت بے روزگار ہے بیکار ہمیں ہوتا کہ موٹر سائیکل منڈی ہے موٹر سائیکل بھی باہر دیکھا پورا کیسے کمائنوں وارا کو چارہ ہمیں موٹر سائیکل منڈی بولتا گڑے یہ حالت نہیں تھا دادجانی وقت بعد مشکلت کیا ہوتی تعلیمی سلسلہ دیما بے با گڑے دادجان واپس آ پنجگورا دکانی پچی کو سبزی دکانی پچی کو سبزی باہ کو مرکی کو علاقہ تا علاقے مطلب پیٹی کو پچے علاقے مطلب چتو تاریخ بازار سبزی گرے گا مرغی گرے گا نواما چیز جائے گا علاقہ تا خدا بدانے تا مواد کو کئی دکانی پچ کو بلے ادائی ہمیں وانک شائی شو وانک سیتے بلے فٹ بال آئی برجا داشت بس روزانہ 5 بجے واز بود گوڑو کی دکانی کسی ارن دائت کسی حوالائی کو یا براتر منتی کو کی بیام دکانا منین اور شد ہوتی ہے آئی فٹ بالا ایکٹیویٹیز اسی لیبا لیبا ہے چل رہی میرا مطلب آئی ایکٹیویٹیز یا دس گٹی تو اسے کہ فٹ بال بوتا اور آئی دکان بوتا بزنس بوتا ہمیں کاروبار سر بوتا گوڑا ہمیں دکان تھا من کھلا جنک بوتا گا کدی کچھ ہم تاریخ جنک بوتا گا تو اور جنو کیزی بوتا گا تھا مطلب کیزی مطلب ہما بڑا کے مدام کہاں جانت تو رہا یہ 21 اپریل روچے ہمارا روزانہ وڑا داد میں صوبے سر رو دکان ہندی پچھے رمضان روچے گی جندی ہم روچے گی نو دادجان ہمراہ ہم یک کزنی ہستے کہ دکان نندی پلے سیکنڈ ٹائم کہ فرسٹ ٹائم دادجان وطرو نندی ویسے صوبے سر مارا رو تو پیشی میں ہمیں دکان تھا بھی نومی زور ہے کہ نماز ٹائم بھی وادی زور نماز روز نماز سنت نماز بعد واپس کے گڑا ہمیں زور نماز رند یہ واقعہ بھی کچھ بھی کہ ہم دکان اشتوک بھی دکان دیما تو مردم قائم موٹر سائیکل طرح کے بھوک بنتے ہیں ایشانہ مدنی توپک گون بھی کلاشن گپ کرنا کہ کلاشن آئین گون ہوتا ہمارے پیتا یک دم مطلب نائچ گپ پوچھے موٹر سائیکل طرح نند تک دادجان طرح فیر کرنا دادجان ہما وحدہ تو بچی اتر دوڑتا جاگے اچھی بلے ظالمانی دستا اکایا جنت تو رہے تھے بخشے گرچوش مردم زانک نبو تھا بس ہما وڑا نامعلوم مردم کے تو جن تو رو دیکھا
ఇషిచ్చే పేసర్ हमें दौरान కూడా दाद जंशी गप्पे जाता कि कसी धमकी तुरसे या चुशी चीज़ें बूता बच्चे ज़िंदगी है तो वह चुशी दुश्मनदारी वो ना होता कि गंदगी ना है कि दुश्मनदारी है बड़ी चीज़ें भी कसी धमकी या तुरसे चुशी गप्पे जाता कि गुस्सा कसी na dajan wati wurin gab jata na dajan zindagi wadi madista wurin na महसूस होता कि दाजन वही तुझसे हम आज बच्चे के पंजगूरा शब 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक फुटबॉल मैच चलगा पूरा हिसाब दाजन बारी ए मीता का बारी आ मीता का फुटबॉल मैच पूता करो उधर होता है बस फुटबॉल पूता ये फुटबॉल चाल का वापस आता मतलब ये जिंदगी दौरान ये हमें हन्नू दौरा ये माहा ये हफ्ता का आईना ये चीजें गप होता नमा महसूस होता कि ये जिंदगी तुझमें परेशानी या सिर्फ तुझसे आम आची एवढे हेच चीज न होता बस अचानक के वाकया या अचानक का जालिमी मकलूमात का कुछ तो होता वहाँ पे तो तारा देखिए एक जुस्ती तो बहसीत मतलब फैमिली मेंबर अच्छे कम वो अलावा सोच ऐसे पंचगूर निश्चित के मर्द में बाज़ वाक़े अच्छा तो पेसर बूतगा कि मतलब आने के सहते बूतगा नु आता है दा नु तो अच्छी उस करते तो वत अच्छी उस है बहसीत सोशल एक्टिविस्ट के वत बाद चीज़ें तो वत सरपत पे आखिर करने हमें नामालूम के अस्ता के एक कार एक पंचगूर रहता है तबाह करता मतलब एक है जिया नामालूम शमशान बलूचिस्तान है तहा जिंदगी सक ग्रहण है बलूचिस्तान जिंदगी सक ग्रहण है वादे चौके के लोगा ची दर के माँ बस दरवाजे से निश्ता बस वदा रहे हैं कि कदे मनी चौक वापस पे खुदा ना वास्ता चुक सफर या शो तो सफर ताई मोबाइल बंद भूत आई देना वड वडिंग ख्याल कायम कराया तो वादे अगर सफर ही ना भू कारोबारी वाहनगी दिगा चीजें वो तो हमें नामालूम मर्दों या चाहे जनों को पोशाक भी या जिस तरह को बरत भी ना ईशान जी थोड़ी से मालूम के दिलाद आता कि जिंदगी रसक ग्रहण करता है ईशान बलूचिस्तान था मन के अक्सर मर्दों अगर इधर से अच्छी जगह जाकर तो एक वजह हमें हालात और हमें मर्दों के तो नाम आगे रखा है मर्दों मन तो बल्कि इशारतन बुकुशन के कई दिया मतलब मन तो नदान है ईशान बड़े मनी ख्याला हमारे की जिम्मेदारी है हमारे रियासत की जिम्मेदारी है कि वो थी शहरी हिफाजत बेका आई बुनियादी हुकूक नहीं था कुमार भी थे चीज आ बायदे के बिजान तो मनी ख्याला आजान थे ओ आई सन दाश्त का हाँ भले आई वती जुमला था वती चीज़ा मनदान को अच्छी वजह है ये चीज गेश गेश बोगा कमी है नाम दानत बोगा इसी वजह के शुरुआत में दिसता माँ के माशमदी के ओवरऑल बलूचिस्तान था पर मकरान था या किसी एक तौर से तो उसके ना इंट्रोड्यूस को या कि तो ये पब्लिसिटी दा ये मतलब मुश्तहर को ये प्रोड्यूस को एक तौर से यार बाकायदा के आई आर्ट देमा आर्ट समाज जैसा ताला को बाज़ वाक़यात कुछ तंगेसानी था कुछ था रोडानी सर कुछ था बार तो कुछ दौड़ था बगैंदे बाज़ मर्दम हमें तुरसे आम आजबूता मर्ची के यक यक मेरान है अगर मतलब अगर गप्पिश बकुरते हैं बगैंदे यक हद्दी तक अगर लहते हैं 4 मर्दों 5 मर्दों यक जमरता भले दुरा हमारा रियासती पॉलिसी नहीं हवाले में तुर्स के ताला का नबूते यक मर्दों में पंजगूरे तमा दिसता है कि तारीख है चो नबूता कि यक मर्दों में यार एक पिस्टल लेगो CO2 टैंकर ग्रमकान रोड है सर उश्तारी तर लुट्टे तक अंतिश ना ये बड़े हालात इधर वक्त पैदा का नबूत करना ईशानी सर चे इसके दूमी का पेशे के शुमा गुड़ा एक कानूनी हवाले बल्कि मुल्की हवाले शुमा कानूनी हवाले शुमा चे दिलमानगी और शुमा चे कार्रवाई करता FIR करता गुड़ क्या ही नामा करता शमशान हमारा रोचान के वाक्य बूता पूरा फैमिली हमारा रोचे रोज इतना बिचार दिगा एच कार पुत न करना इतना बस हमेशा की तक इसा लाश के तो जस्ते का दो काल देवी का तो तई दस कोई चीज ना रहती यह चीज दस रहती FIR करना पूरा FIR हमारा रोचा 2 बजे वाक्य बूता का मतलब 4 या 5 के टाइम हमारा रोचे रोज पूरा फैमिली FIR पुता का FIR तहा नाम दर हमें ना मालूम है कि ना मम्मा ने जाना ना फैमिली मतलब दिया कर चीज़ा के बूता फोन बूता बस जाके चार था संजत तो था सोशल मीडिया हुई दिखा जागा हाँ वर्ड वर्डिंग आप चला गए बोले फैमिली बात फिलहाल
ایچ کچھ ناکام چندی ہمیں جان کے نامعلوم مردمی ہاتھ جد و ایف آئی آر ہم نامعلوم مردمی نامہ کتا نوا ہمیں ادارہ ہانی ذمہ داری ہے ملک کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں نامعلوم مردم اچھا سکتی ہے نہ سکتی جان کے نہ جان کو جی وہ ریاست تھی وہ تیرے راستے گپے چونا وہ راستے گپے اور پتہ عقلی اور علمی گپے کہ ایک چیز اگر نامعلوم ہے ایک کہ مالے کا گھر بھی مرد میں کچھ بھی گڑا ذمہ داری وہ ریاست ہے نا گڑا ریاست ذمہ داری ہے کہ یار معلوم پہ کم پتہ دومی کو مچارا ماں مرچی ٹی دستگا زید آتا کہ شاید میں کو مرکہ مرچی آتا گا وزیر اعظم پاکستان ہے آئی ٹی داتا کہ مانگو مسنگ پرسنانی کیس ہے آئینی احتجاج ہے کہ آئینی حق کا میں ان کے حق میں بلوچوں کے ساتھ آواز اٹھاؤں گا تو اندازہ بجائیں کہ یک ملک کے وزیر اعظم وتی جندے ملک کے تہے مسئلے حل کرنے کے خاطر آواز اٹھاتا ہے تو مسئلہ حل کیا کرنا بڑا یہ سچویشن یہ رنگا ہاتھ گا تو یہ یکے واقعہ نہیں کہ فرض کر میں پنجگور ابو تا بازیں واقعات ہر روز بو گئے بہ گئے نگڑا سوشل ادارہ بازیں سیاسی پارٹیاں مذہبی پارٹیاں اور یا کہ تو گشت کرت کرے کہ پنجگور سول سوسائٹی ہیں ان میں دستگا ایک بیان ورچی بھلے اے نو کدی پارٹیاں نہیں تباہر بانگ بائیں کدی پنجگور اوورال سوشل مسئلہ یکی نہ کرنا تو گپ نہ کرنا اور اے مسئلہ سرا آئینی ہمکاری اور کمکاری گشمک چھے بڑا گونے گو ما بیسے فیملی ہمارا روچا کے واقعہ بھوتا میں کورس شروع بھوت کو مردوانے آؤ کراؤ بھوت اور ہمارا روچا چھے میں دینا بھوتا کنو بس دینا چیست کنا کو کل کنا کو بس دیں دیگا کاری مکوت نکنی دیگا گپ نکنی کم از کم موتی ما آوازی چیست کنی مکمت ضمیر مطمئن کنی میں دیگا براتی رہا حال دیں کہ ہاں گو ما ایوڑ بھو شال والان شما سر پدوی کہ پنجگورا خدا بدانا فلان فیملی آئی گو ایوڑ بھو لسبیلا والا شما سر پدوی کہ گو ما ایوڑ واقعی بھو کم از کم ما گپ خود کنے موتی آواز چیز خود کنے اور ہمارا روچا چی ما سنگتن ذمہ داری داد کہ شما رابطاری بکنے اور پنجگور تہے ارچی کا پارٹیز ہیں چاہے سیاسی پارٹیز ہیں چاہے مذہبی ہیں چاہے سماجی ہیں سول سوسائٹیز ہیں میں درائن انا رابطہ کو تھا بعضی نہ گو موت رابطہ کو تھا درا یک جگہ بوتگا یہ چیزیں سرا مرچی پریس کانفرنس کا ہم درا ہوتا موجود بوتگا اور پنجگور علاوہ ہم مطلب بلوچستان لیول اچھا کا سیاسی پارٹیز ہیں شال تھا مشال مرکزیت تھا بعضیں پارٹیز ہیں بعضیں کمیٹیز ہیں آیا ہمارا رابطہ کو تھا آیا ہم یقین دہانی کنائن تھا کہ یہ مسئلہ یا یہ اجتماع کہ میں اول چیز کہنا گئے یہ کو پنجگور نبی بلوچستان بھی اس کے دادجان جو کا خدا بدان ازا کے نبی تھا دادجان کو پنجگور ازا کے نبی تھا دادجان بلوچستان ازا کے اور دادجان ایک بلوچ تھے گوڑا ہر بلوچ ذمہواری بھی کہ دادجان وقت آواز تھے یہ دکھیو مردوں کے پاسے کا خوشک با بلے ماں ہنگا تھا یک جنہ با منازنی میں یک جبو کے ٹیم قدے نے ہما ٹیم کی میں نوجوان تھیو گو بوس پا جو کا پیر پشتے کپا پیر پا جو کو چھی کنا انچی ٹیم بھی کہ بیچار کی پیری انہوں نے بڑا کنو برو تا قبرستان نبی یہ ٹیم ما ہوتی چما بچ پہ کنا میں گیشتر دس وہ میں صافی برادری ہیں کہ میں آوازا آتا برزی سطح بیبران بلکہ نہ گورنمنٹ سطح بھی یا کہ دیکھا ٹوبی سطح بھی بلکہ نہ یا کہ انکوائری بھی بلکہ نہ نقاب پوشنی نقاب دور آیا بلکہ نہ مرا انصاف برسی لازمی ہے دیما طرح کہ انصاف کے نہ رسی یک غریب یہ دست بچی ارو آخر ہم میں دست ہمیں بھی کہ وہ دست ہم چست کنا پا اللہ تعالیٰ یا اللہ میں دست گوے ظالمہ نہ رسی میں حقا میں ہر چیزہ گرے تو واتی بگر اول وقار انتظامیہ آئے گے انتظامیہ باید کوشش پہ کہاں باقی 24 گھنٹے تا انتظامیہ اگر کوشش نہ کو مار مطمئن نہ کو یہ مرد میں دیما نہیں آرتا پتہ میں واسطہ آدھگا در پچان کہ موتی مخلوقہ لوٹ آئینا وہ پیر کا ماشا نتیوگا نہ دینا کہ مامی پریس کانفرنس سے مرچی میں گوشت دار گیا تھا کہ اس میں فیملی نے مگا چی بوتے گا ایک شگا تھا شما ہمیں کو شگا تھا کہ میں 24 ساحت یا سرکار آ رہا ہے کہ وہ علاقے ضلع گورنمنٹ آ رہا ہے کہ ہمیں نامعلوم ایک ناشناس ہیں بھی معلوم پہ کہاں اور در بھی بیاری بڑا ایش اگر 24 ساعت بعد اس میں پلاننگ چاہیے شو فیوچر پلان چاہیے کہ شما مطلب تک کجا رہو گے ہوب بھی ضرورت ہے یا پلاننگ کی کرتا رہو گئی
اچھے شخص تو سرپدے کہ سے روچیں تنے وادی مطلب فیملی ہچ وڑے تو امید نہ تھا دل انتظامیہ نمگا نہ پولیس نمگا یا دیگر نمگیا کہ شمع اما کے قاتل بتا کے رکھ بھی تھے گوڑا ما مزید یک روچ الٹیمیٹم داتا گورنمنٹ طرح دل انتظامیہ آ رہا کہ یک روچا منزانہ ہچ نبی بلے ہما انسان ہما امید طرح اور ہما امید طرح ما یک روچ الٹیمیٹم داتا نو یک روچ کے پورا بھی گڑ میں مردم نشتہ میں مردم بحث مباحثہ کنا گاہاں مشورہ کنا گاہاں گوال پارٹی سے مشورہ کنا گاہاں گو دور درے سنگت ہستاں پارٹیز ہیں بلوچستان نے بولے اچھا پارٹیز ہستاں ہمیں مشورہ کنا گاہاں گڑا ایک مشترکہ لائے میرے ملازم طے کنا اولی طرح میں کوشش کنا پنجپورہ چی ایک جوانی میں عوامی پریشر بھی آرہ ڈیولپ کنا کہ میں آواز سے سوئی کے بڑے مسئلہ کو پنجپورہ ناوش تھی انشاءاللہ میں کوشش کرنا پورے بلوچستان مسئلہ چیز بھی تھی مسئلہ سر سنگت ایک جگہ بھی سنگت آواز سے کرنا نہ سے بلوچستان انشکشن ترپدے لاہور اسلام آباد ہم میں سنگت میں بلوچ ہستا پھر میں گمایا ہم دس بندی کرنا گمایا ہم میں رابطہ ہستا گڑا ایک اچھی کرنا ایک مشترکہ پلان ہی چاہیے نا مستقبلہ کو مشورہ اچھی کہ مردم ہمارا مشورہ دیا ہمارا ایسا مستقبل لائے ملت دیکھیں جی منتوارا ہوں جو کہ شما آتی ما میں لیکن واہ گو شما گو نہ گو کہ باید شما یک حوری اتفاقی دوران پارٹی کی ہر چیز ہستا میں بلوچستان یا کہ پنجگور تہے پارٹیاں ہیں بلوچستان کے آمی اجتماعی مسئلہ ہاں نسرے کم از کوتی پارٹی انٹرسٹ یک نمک بکنا تو اب وتی زندگی ہے کہ بنیادی ضرورت نہ سروائے آیا نہیں ہاتھ کم از کم یک پوائنٹ سر یک ببن تو تپاکی جو بکنا میں نتوارا ہوں شما جی شرف مند اشکنو کا انچک شو اشکنو گئے ما گپ کرنے گئے تھا کہ شہید داد جان بابت اے یک کسی نہیں اے یک تہنا شہید داد جانی خبر نہیں کہ ما گپ کرنے گئے ما بلوچستان تھا درہاں ہیں علاقہ بیچارہ آوارہ نہ بغیر کیچا بغیر کراچی تک بغیر یا کہ شالہ چ بغیر ہچ چشیں علاقہ ہی نہیں چشیں گیسے نہیں کہ آ بارہ گو گار کنگ نبوتا یا کہ نامعلوم اندستا جنگو شہید کنگو بیگواہ کنگ یا شہید کنگ نبوتا گڑا ما مدام ہر ایک مردمی ہمیں گپر میں پیسر ہے جک کہ میں ہما علاقہ کہ بلوچی قبائلی علاقہ ہوتگاں مرچی ہما علاقہ نی تہا گسانی تہا روگ اور مردمانی کوشک کہ ہچ کسے فکرہ نہ ہوتا کہ دشمنی ایک احساس بیت کے تو لوگ تہائی ماس گوھارا نی دیما رہتا اور آرہ جنے اور کشے دور دے مروچی رنگا ہمیں رنگا اسی وجہ مشبوط گتا کہ یک ترس سی ایک ایڈورٹائز کو سرکار ریاست تا کہ وتی جندے مردمانی طرح کے کسی فیملی مردمی برک بے گئے کہ آئیں تک منی جندے سر نیاستا گوشی من امرداری نہ کنا بلے تانگ کدیں کہ تو یک تواری نہ بے یہ مسئلہ یک خدا بدن نہیں یہ مسئلہ تانے ایک فیملی ہے نہیں ایک پارٹی ہے کہ نہیں ایک مذہبی گروہ ہے کہ نہیں ایک علاقائی ہے کہ نہیں اور آل نشتگی مردمانی مسئلہ ہیں کیا چاہے مذہبی سوچ داراں چاہے سیاسی سوچ داراں چاہے آزادی سوچ داراں چاہ کہ ایک ادبی سوچ داراں یہ درائنی زندگی مسئلہ ہیں باید یہ مسئلہ اسرا دراہیں علاقہ ہانی مردم یک بنطور یہ بڑے بلہ بلاہیں جنجانا دیپن یہ بیداراں کہ میں ورنہ ہر روز کوپک دے گا جنازہ دے گا پا قبرستان ہمارے شاعت نباں